Adon hapo jongka Lake Front Park. front park. Awan kerang cengna jaka ban belum suka ningka nang ba pigi perlok di baju snap ban pagi video jonga hapo ka adventure blog kan kena I naga jini tenat jong kene ka jaka hapo jongka Sor Hyderabad. Buat yang perlok kan ini baik kini ki cepat mungkin lah penundur lah di dekorasi dak lain. Buat yang perlok ini aku itu. Nih. Hi, welcome to Front Lake Park, Hyderabad. Left. Left side. Ini kumna perlok. Ano ka jika? Along kumbang ngadan sigaway pat ka. Okay? Kaba menong ham ti. Ano parang kagam ti na jika? Menta ka dai sin blengkong lamba kajing don jong I bakha jong ha. Ilai wani lam kai nga sigane ka jika kaba itnat sya. Baik ni thu shu hai ka sedang hai ka kut. Kut. Ada fidan sini perlok. Nak jing sofi nak jing kuslai jong pi bin lai namar boleh ba kaman jong pi jing mut kat jong pi kala lai lut segini ki saurong saupun jong ka jing kena Sor Hyderabad. Ini lagi blok ni jong ha. Pun nang Christian. Ready to talk. Let's go. Let's go. Radur laku matres. Nrai pilih rang par laku itu. I'm not a part. Kupat ne. Jangan. Su entar ngai pi. Buat harga perlok. Bin pagi kena video je mah. Isko bawa piru video lang pernah. Nak tahu dah boleh ngasko tenat dan kan video. Apa kalau jenglai? Mar ngaperkat kan. Bagi perlok perjor jonga. Ki perdok persnam. Di bahing pasam jonga. Kini akai jaka ke bangang adon. Ya. Kada dai ka jaka ka tenat. Kiru kin yo lem ganya kata ganya so tenat ko bayok manga. Saya perlu kata kadau dah kecing i. Kakai ke ngale dah kecing i. Pan sutnat ipi kinang kersan coba wapan poy yang lagi hajar subscriber. Bangai baik itu mah. Aduh bekut. Yang ba kecing flash tom tengah wan tat video kan nang segai mo perlok. Oke perlok kumbrai. Nah, mau kodor no. Oh, mobile ka clear hala. Wow. Kelatang lamet. Kaba senang ini sana. Om der pi kedai nam der nampu ka. Kedai. Nah, ka lamet latang jauh tak. Song jadok song sana. Senang jadi mesti ada kena. Mesti lekai je gini. Bab ni lek ai hagi. Di badi di konser konja tekin saai sana ini.
mentai ke crown marang ne play po ada baru dom gini di Islam. Di baju pendekam pinang di Indonesia. Ya. Chane kitung style tekha. Chane kitung style. Apa ni sih? Porlok mentah ke por sana sa Hyderabad. Lalu kana bujum tu kah? Kana bujum? Kapor mentah keladon nyo syuteng. Tang ba hang nepat dang mentah sipang hi dang sep kesngi. Suang no mentah badum slap, de slap wa ke benang nak tagadau. Oh, ya. Kanuan biang na? Minta pulo di amigo. Nakani ka nek homek ke dang wadun kai. Kani ke video ko minta kala ko sak bukut. Bye bye. Like and subscribe Like, share and subscribe to my channel. to